Kasih India. Kuble pi barok pelba baju kersan ya ke channel Kasih India. Ke channel ke balasem hakini kisnam. At mentang wan ra ya kubur. Basunat ban ai dikit ya pi ke pelba. Ban ni petip cepi ba Kasih India kaldan ro ke website. Ba pila ban pe ki news ba per. Dia ya kersan. Ba subscribe ban ai ki kersan ya ke channel. Namata panora kubur basunat ya pi. Long live Islam! Long live Islam! Long live Islam! Islam! Kaseng HNMCC kalrai ba kandang sa shua katuk nesngi bat bonden ban boden kamtam kinong ilam bakmat bangin sutu ba kane kejingwan titme jong kiseng balang kamtam ke HNM bat agency hangne po Delhi ka ka respon nagasokor pedeng bat ka ke bangiyo endang lah poi selong biang ngin sa penmna yapi ki pajba ane ngin si tu yapi kamtam yapi ki pres media ngiwan hang ne om bangiwan suan hari ngiwan daga jing sokit kli ngiwan daga jing sokhya nak banta kalawe jong jak benreu na banta kalawe jong kapateng ka bansaka bat dia ka dapta kapateng ka bamenta jong kari paj benreu namar ban suong no lada ka Manipur kayo balai kaja jalan le kami yo lada yaktin bodo la penrong haka hdl balai yaktin kasi empat la penrong lada hakiwei kejaka la pendek la ban resolve ya ka boda dispute balai ya kemeli ajni mla kita kidei ke ba kenayang juga seng ngilarai ban hable dap kham te susu kum ngala ban ong bang ngila ban le kum balaken dau jenis ketri juga seng mene ngin poi de hajar poket India da ka jike ke bajor barga bakhamjor so ya ka ba ngimpat la ban yetu ya phi menta ngin se tu lada ngimyo ya ka no ka signal ngimyo ya ka no ka jing respon naga sokar India kata kadai ka ba ka san perkhat ngamla ban komen e namar ba kano ka kenhon kano no keseng ladai ka political party la nade seng balang kidon la kejong ka ideology kidon la jong ka sang perkhat jong ki hare kum ka seng HNM kamla bang thamda ai khublai kerpang ya ki wei na ka wei na seng balang da por lum chantia ka EJNC ka ba wat ka por balengkot bangi penbena hare kala don rangkat bat ngi ne kalawan ban senran ban ai men sem yang ikum dalam ban dawa ya kini ki mat kijura ya ki dauba ka ba rib jam de kam karke te henry kaseng nang ne shikmat kam song thaj bat kam song klikti kam rek kam teng yeno kumbang laken mene ba kaseng kan sapen ba ka sa song karke ada ka sorkar pedeng kadang le menti ada ka sorkar we are here in Delhi Ajatan Martar to urge the Union government to respect the resolution of Meghalaya Legislative Assembly. But lada ka sorkar kam respect kan burom kemut keseng kaken da basai ba long kabalong jiak baja nginwan sajisen pelat hajar kumbang loong mene rangi syagam kamot ka sorkar India, like a Home Ministry, Government of India, like a Sukar Meklia, ki have ban shame your responsibility.